Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found. Ivanjiri ya Tomasi itubwira gushakisha. Ko ushatse urabona, wabona ugatangara. Hari byinshi gutangaza iyo ubonye. Hano umwamikazi Elizabeti wa kabiri imyaka yose yategetse 70 ntabwo yagize akandagira mu gihugu cya Isiraheli. Ibyo twita igihugu cya Isiraheli. Leta ya Isiraheli. Leta ya Isiraheli na Isiraheli yo muri Bibiliya ni ibintu bibiri bitandukanye. Yaba se yo mpamvu umwamikazi Elizabeti ategetse akandagira na rimwe mu myaka yose 70 yategetse. Katurebe rero. Tuzi neza ko umwamikazi Elizabeti yagiye mu bihugu 120. Muri ibyo bihugu 120 ku myaka 70 yategetse ntabwo yagize akandagira muri leta ya Isiraheli. Leta ya Isiraheli na Isiraheli muri Bibiliya bisubiramo ni ibintu bitandukanye. Hari leta ya Isiraheli yashinzwe mu 1948 na Isiraheli yo muri Bibiliya ni ibintu bitandukanye. Iyo leta yashinzwe mu kiswe amasezerano y'i Balfour. Balfour yari minisitiri wo mu Bwongereza witiriwe ayo masezerano, noneho bajya umugambi n'inama wo gushinga iriya leta ya Isiraheli mu 1948. Ese batarayishinga mbere kiriya gihugu cyitwaga iki? Byagenze gute? Ibyo ni ibintu nawe washaka ukareba. Bamaze gushinga iriya leta mu 1948 nibwo bahise bavuga bati abantu bose Imana yarabatahukanye. Ariko tuzi neza ko muri 1948 Kristo ntabwo yagize agaruka. None ukibaza uti Nukubera iki uriya mwamikazi Elizabeti muri iyo myaka 70 yose ategetse 70 ntabwo ari imyaka 7, ntabwo ari amezi 7, ntabwo ari iminsi 7, imyaka 70 ntiyigeze akandagiza ikirenge cye nk'umwamikazi w'Ubwongereza muri leta ya Isiraheli. Nukubera iki uyu munsi rero iriya leta ya Isiraheli irimo irasaba ibisobanuro kugira ngo bishyirwe ahagaragara impamvu umwamikazi wabo Atigeze Asura leta ya Isiraheli. Nukubera iki iriya leta ya Isiraheli kubaza cyane impamvu uriya mwamikazi wabo atigeze ajya muri iriya leta ya Isiraheli. Hano nkavuga nti ese ryaba ari ijoro riri kutwereka by'ukuri byerekeye ubwoko nyabwo bw'Imana? Kuko niba atarakandagiyeyo ntagire na rimwe atekereza gukandagiza ikirenge cye muri leta ya Isiraheli, ni ukuvuga ngo ibyakozwe mu 1948 yari abiziho byinshi. Shakisha ukuri kuzakubatura kandi nukumenya kuzagutangaza. Nibyo rero tuhamagarira kugira ngo muve mu kinyoma muze mu kuri. Murakoze rero, Imana ikomeze barinde. Shalom, shalom, shalom. Salvation is my best gift ever. You're the tree of life. I was lost, now I am found.